Vugize nako byakunda. Nakubwiye ngo iki? Nako byakunda. Wambwiye ngo iki Mata ahantu mbwira nagomba kuharira. Nanjye nako ugomba kuharira. Ushaka hawe. Saraba nanjye nako ugomba kuharira. Egera se. Saraba nanjye makamu. Ndakuzi. Ni terasi minsi cy'umwaro cyose. Nakubwiye ngo iki? Ibyo muri bitatu kuri ino nzu. Nanjye ibyo mwaro bitatu. Sabayi bimujyare sabayi bakam. Sabayi bimujyare. Bimujyare. Umubwire. Ntabwo ugomba kuharira. Nubona ngo uri muremure. Wowe urashaka kugwangisha kuri mugufi rero. Twashibukana. Dekura. Majina la yetu. No, ngumva ngo uzikora fashe visite wowe. Nafashe visite ebyiri. Haji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wallahi daga. Wallahi sinajimana. Kabika. Ntabwo wagira wowe. Sarabana umuntu ndabageze ngo. Ngo buriya. Mu mikoranire habamo ubufatanye. Haji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum Kamera kumira. Alhamdulillah. Afande. Tugomba kubona muri society. Muri society tuganira. Sarabana kuri. Ako mfite amakuru kwa Musiramu. Wena nabaye muhadi muri musinze gusengera hara ku musiki. Wasigaye kwita Abuba Mitutu. Haji, aitonde afande. Iranga. Afande karibu. Nari bikabisa. Haji, nase uko muri guzinga umutakundi ngirisha. Oya naje bakugaka cyanga gatoya. Afande kwaka kanyanga. Abasirikare nabo bari abana beza, mbana nta kibazo cyabo. Gukoranira muri koperative. Sarabana ubundi. Bari gusa. Ni heza cyane. Cyane tudashimye. Cyane kudashimye naho ubundi ni heza. Nanjye ninjye werekana. Ntabwo byakunda. Namukubivana. Itane maze nirekana inzu nawe werekana. Wagira bati jewe. Urabona bose ntubayire. Wumva bari guvugisha fandi. Wumva bari guvugisha fandi. Ukumva neza. Nanjye nuvugisha hanze. Nanjye ko visite yara kuri kubona. Nanjye nuvugisha. Wadi bari kumwana kuraba. Ngiye mbona ukavuga. Oya nande kuvuga. Je kuvuga kananje Umupira. Nta kibazo fandi yaratsikiye. Sarava. Hamubwiza kuri. Ushaka umuti utawuzi ukawunya. Ariko Aya fandi. Nangare ko hadithi kabisa. Wajuje spini kweli. Wenda tukakomanga ni si ibintu biba bizima. Nose kuna takumazi naguma mbiriba. Aje ikintu dupfa. Dupiki. Uretse imbere abantu. Bashaka bari gutukisha. Oya kana kugafuza imana. Dukorana muri kuvanda muri dukorana muri. Cece kawo ngawo urakunze gasi. Gare njyanyumvira. Uyu muntu ni abaye. Naje. Akuze bakaza bakadukibura kinguriza abandi waje. Watuje nyine. Harimo umuzamu itondaza tubwira ngo inzu ninjiremo. Arabizi navuye nimugoroba Ikondo ziba Ntabwo gusa. ndagutirira mbanze nguta. Wako wafana reba mwiyuzi ikibazo afite. Twarekera hara tubibahisha ariko ndabona bagiranye mfite gahinda. Punguza sauti. Okay. Sina magambo menshi na kintu kuvuze. Nganye mbere nge nacucetse. Kumbona Nge nicucetse. Inzu nyine nayibonye imbere nyine. Ninge wayibonye imbere. Ikondo. Wayibonye. Nakomeza kuna nakwihorera.
akwihora. kubera ko ari kumwe n'abantu. Bareka mama zawe. Ugende kumwubaha. Ndakumva ko uri kumwe n'abantu bakomeye. Nongeye kumuraho. Nagushaka gusebya. Kumuraho. Sinshaka gusebya imbere y'abantu. Numureho. Bahamagariza. Numureho. Nagusebya. Numureho. Nagusebya. Sasa baretse baze bahamagariza. Nagusebya. Sebya. Sasa ubishaka kwita sorobaho sibyo? Itonde gatoya. Afande rata tujyane inyuma tuganira. Ntabwo mugena ni siri mufite. Haji. Bari ngende umwana wigira ikinyabupfura. Kiko muri kurwana. Uriye karaga komisiyoneri kaza kurya inzu y'umuntu. Barakafunga muri gereza. Kaje kuvamo gasubira muri uyu mwuga. Gasanga narakize nubatse etaje. Nako rero kamfite ikishyari. Afande. Bamubwire rero. Nubona kuriya ngo ndimo ndatukandukira ngo ari umutima mubi. Urumva? Ni ukugira ngo murinde. Aya. Uriya mukomisiyoneri kumureba kuriya. Ni umwana mubi urwo hejuru. Uriya mutipe arafunguwe. Nutangare uriya mutipe afite n'imico muri gereza gusa mibi gusa. Urugiye ukamuseka wasanga afite umugi. Ariko muba muri koperative. Urumva ni ku masite. Baratsirukanye kijya mu yindi koperative. Twabagamo cyayivuyemo. Perezida rero mwirukanye. None se Hari n'abagenzi nziza nk'iyingiyi ikomeye. Ndazanye gutembereza rero. Abashaka ngo duhanganire ku kintu. Kandi ngewe nca amafaranga make ugereranyije. None ukamwereka ikintu. None mba nkwereka igikari. Haji. Nabonye ngewe niko nkora. Iyo mu kazi kanjye ndi nyangamuga. oya nabibonye nuko mwari muserera harana. Oya uriye niwamenye abashaka amafaranga yo kurya amanyanga iki. Ubanza muzanye ku manyanga menshi. Uyu mudamu nawe ntiwamenya ahantu aba yaje. Ariko iyo nzu icyiza cyayo iri ahantu yonyine. Icyiza niho kiti. Wagikondo Atu hari na kingwe haje. Hari na kingwe yasize ko kaba bizi ko turi buze kwa ko dukorana. Aba yasize hafunguye. Haje ni karibu none uyu nayirebe ureba ukuntu imeze. Aha, turashize noneho. Turashaka ingo. Hafi nazitsa. Iyi. Uriya mutipe ono yajyaje n'ibintu by'amadayimoni ibizimu iki cyose. Mbese sinzukuzateye Inzu yari ariko. Akoneza kitani cyarangiye. Byarangiye buriya ni umusazi yabona ibyo afite imiti y'indera burya no kutabizi. Iyi ni umusazi. Nongeye kumuza nako. Ntabwo nakongera. Akamenya kakayobeka. No kuba bayigira. Umva reka nze mukwisha inda. Sibe fana. Sawa nakibazo. Nubo ngaho. Bigenze bite? May God not allow them make them kill you. We nta kibazo gihari ziroba ahubwo njyewe umukomisiyoneri bukoze imyaka myinshi ahubwo nta kuntu wakereka umukiriya wawe inzu se wamwereka inzu nta kibazo Sawa sawa. Afande. Anisa gimu kagera. Sangagiye mu gitari. Afande. Ay, afande. Ay, afande. Hey! Afande.
gukora iki mwawe mu zofande komisiyoni mbabura ukoresha uko ushobora naro mbabarira byagenze bite ntabwo bufite njye ntabwo ndi umukomisiyoneri kabisa Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp kuri 0792 41 15 66.